Hello everyone, to hi Santos fast food na kong lu dio he. Online na order te. Ni te tu at we te he. Sai te Gua zo yin kong thai tho dio he. Gua zo sẽ thai tho ấy te. Có thầy thôi. This is Santos fast food. Cek pan. Ki hoa di ni thầy tui tan si bi le. Kun han ni thầy ni dinga hi number 1 RB Media. Number 2 Rong ko bin hok Hector po. Ham bao me. Number point for this important thing. Mai ka ko. Okay. Không sai. Không sai. Hết một tay. Mai là sẽ có vào bao nhiêu quả bao nhiêu hiện mà chưa chắc tôi đi hết. Okay. Đây là cái Okay, cái lễ. Này pha. This is my time. Oh, I see. Janjin, God bless you. Wow, number so amazing. What kind of matter? So Where's this for? to hi fried rice kani oin. Santos offer even. Spoon thung jang kani tam. I should say it's perfect. Allocation chu hi le khumoi hi. So to bang ni the o kamu ma le. Description na ko account number to hi hi. Here to your fresh. Agora pago siapa olha, vai construção. Nato momo. Kun hara da dibne ke. Kita abang kita ni cepat lambat kan. Lima hotel. Ini bekas si bokam khazak solam khanana. Tuna ka bekas ka bola ko na bejat. Ele to api je zat ang dia dia. Tadi. Tua tu ni yang bekas. Sama mesin tu sampai ni no. Tu ni yang bekas si bokam so. Ma, tweak in na yun ma. Bas. Kasi ham tu tweak na sa Bui badan tu gini. Naruli ni ke tiji tu. Ipam apa le? Citau teh. Bang bawa pada fian ini sakit notit di lamun tu tiji tu. Eh, itu mafia. Ano yung nakikita ko sa TV? Ano yung nakikita ko sa To sudah saya kena try tabin. To hi ilam ka junti wait. Bye bye. See you in the next video.